Mission Berlin. Koprodukcija Deutsche Welea, Poljskog radija i Radija France International uz podršku Europske unije. Misija Berlin, 9. novembar, 10:45 prepodne. Imaš još 65 minuta i jedan život. Nostalgie von Friedrich August Dachfeld. Šta se sve krije iza toga? Igraš li dalje? Igraš li dalje? Anna, pitaj Paula za podatke. Anna, komm schnell, hier rein, ins KDW. Hier finden Sie uns nicht. KDW? Slova? Ja, Kaufhaus des Westens. Pa to je, sve je ukrašeno kao za Božić. Ja, bald ist Weihnachten. Mit all den Lichtern und Farben. Blau, Rot, Gold und Silber. Paul, vidi. Oh, schön. Ah, der kleine Bär. Gefällt er dir? Der Bär ist das Wahrzeichen von Berlin. Bär? Oh, Berlin? Medved? Naravno, medved. Medved je zaštitni znak Berlina. Möchtest du ihn haben? Oh, Paul. Aber was hat der Bär? Was ist das, Paul? Je li to medved drži komad betona? Ach das, ja. Das ist ein Stück von der Berliner Mauer. Moment, mein Handy. Oh, Paul, Bär, medved. Kakav to poklon treba da bude? Ein Bär. Medved skroz u crvenom, rot, sa komadom berlinskog zida koji nosi. Zid? Mauer. Berliner Mauer. Kada je pao berlinski zid, ljudi su uzimali rasute komadiće kao suvenire i sada mogu da se kupe ukoliko uopšte dođeš do njih. Ali šta je sad pa Kaufhaus des Westens? To je poznata robna kuća, osnovana 1907. godine. Winkler. Osiguraj podatke. Upamti promene. Ja, Moment. Ich gebe sie Ihnen. Anna, noch ein Anruf für dich. Halo? Unesite podatke o misiji. Unesite podatke o misiji. Moja misija je da sprečim katastrofu koja bi mogla imati kobne posljedice po Nemačku. Na vašaru mi se jedna žena obratila tvrdeći kako se poznajemo. Ich bin Heidrun 3, 1961. Prvo, brojevi 19610813 se odnose na jedan datum, na 13. avgust 1961. Inspektor Ogur me je pratio i ispričao mi je sve o organizaciji ratava. Ratava ist eine internationale Bande. Eine Bande von Zeitterroristen. Sie wollen Geschichte eliminieren. Drugo, Ratava je banda terorista koji kradu vreme. Ona žena u crvenom me je pratila, a Ogur je pokušao da mi pomogne. Halt oder ich schieße! Nein! Ona ga je upucala, a on me je zamolio da se setim jednog datuma. Am Abend des 9. November erinnern Sie sich an... Treće, novi datum 9. novembar. Četvrto, Folge der Musik. Nostalgie von Friedrich August Dachfeld. Melodija koju treba da sledim zove se nostalgija. Biće da to ima veze sa nečim iz prošlosti. Izgleda da je kutija koja svira neobično važna za ženu u crvenom. Die Spieldose, Herr Winkler, wenn ich bitten darf. Oder... Nein, nicht meinen Bruder! Peto, Heidrun Drei je Paulova sestra. Podaci upamćeni. Dobro urađeno. Imam ga. Ti toga ne možeš da se setiš, ali ja znam o kom 9. novembru je Ogur govorio. Aha, o kom? 1989. kada je pao Berlinski zid. No tako. A šta bi onda značilo 13. avgust 1961. To je početak gradnje zida. Zida koji je delio Berlin 28 godina. To je dakle podela o kojoj govori poruka na ogledalu. In der Teilung liegt die Lösung. Tako je! U podeli je rešenje. Mora postojati neka veza između tih podataka i melodije nostalgije. Ali kakva? Kada bi mogla da se vratim u vreme. Putovanje kroz vreme. 10. krug uspešno završen. Preostao ti je jedan život i 60 minuta. Pripremi se za 3. nivo. Napreduješ, ali da li možeš da putuješ kroz vreme? Igraš li dalje? Igraš li dalje? Igraš li dalje?